オラブエナス、どうも、熊倉海太です。今回はリーグ戦第22節の様子を動画にまとめてみました。この日も夕方の試合だったため、午前中は掃除をしたり料理をしてゆっくり過ごしました。その後はシャワーを浴び、ストレッチをして体をほぐし、瞑想を入れ、イメージトレーニングをしました。そしていつも通り親子丼を食べ出発しました。今回はチームメイトの車に乗せてもらい、グラウンドまで向かいました。グラウンドに到着しました。今回もロッカールームの様子はお見せすることができないので、試合の様子を動画に載せたいと思います。今回も左サイドバックでスタメン出場し、フル出場しました。Augstdaugavas komanda jau noslēgusies. Tā bija pirmā spēle 20. Mārupes komanda. Komandai tāls ceļš mērojams. Nosaukas automātiski dosies uz nav pieteikumā uz šīs dienas spēli. Pieļauj. Spēlētājiem tagad jau izvirzīs labi sev sitiem pozīcijā piespēle gan izvēle. Bija ļoti laba iespēja šīs komandai. Šajā sezonā jāček to numuru un Vadims Mašenko ar 16. numuru. Ja šī individuāla reidos. Labi izspēlēts moments Ogres komandai. Kareisov pret 0. Skaisti mēģina tik garām pret spēlētājiem. Jačenkovs. Pietur spēles Laspilī ar bungām un pieslēdzies Kumakuru turpat blakus Mašenko. ここで前半終了です。0対0で折り返しました。Puslaika noslēguma rodas šobrīd otrajā puslaikā pa kādām momentiem, bet pietrūkst tā pēdējā piespēle. Pēdējā piespēle, lai ļoti asi uz par šo noteikumu pārkāpumu. Bija ieguvusi bumbu. Šeit mazliet pietur Kumakuru kā sajūtis kontaktu. Tāds klātāks futbols sācies uz vienu uz otru pusi. Biedriem. Tāpēc likumā var doties Ogres komanda. Salīdzinoši ar citām spēlēm. Ogres līdz nesam redzējuši tikšu. Tātad 11 un viņa tādos laukumā Kārlis Līcis no spēlētājs numur 15. Tad rējums uz sodu laukumu. Kārtot sev piespēle uz Ganzu. Ganza gan neizdodas atrast RFS komandai. Ogre United komandai. Gans tiek ar korpusam. ここで試合終了です。結局0対0で終わりました。正直勝ち点3は欲しかったですが、前回負けてる相手に無失点で勝ち点1を取れることは大きいと思います。個人としては無失点に貢献するいい守備やいい攻撃参加もあり良かったです。とはいえ簡単なミスも目立ち、もっと自分でできるところもあり、さらに守備も良くなるところはあるので、しっかり修正していきたいと思います。はい、ということで今回の動画いかがでしたでしょうか。よろしければいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。そしてリクエストなどもあればコメント欄の方にお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。アスタプロントン。